زان بود گو علی تو وره و هر اجی وره و هر او دویجه توچکا هم کو گره راستی هف بید رازوید چکم علی تیوی توچکی دو سکنه ساعتک 2 ساعت 5 ساعت temir naat negeşt. Paş da rüya uyva, paş da tele nera temir. Ev tınge nemesa seri ona ştik nojdu godna ker bu. Si çıl cihazı ki bemana le daun kol. جان اپی فخردین مالا تاوا ته باجار کازاکستان در خمر را وکر راستی جی نویسکار گوره اپی علی عبدالرحمن جبو من صبره از دما زندان دابم پرتو که وی هاتن هواریا من یکو چند جارا خواند ایجا دینه که از بمی دو چیروکاوی بکردم مالا تاوا ته دری مرا وکر تذکاری مرا سرپیاتی مالبات ویا به علی دست بکی بیشی یکو بار کردم که علی عبدالرحمن 6 سالی بود demek malbat ama brukti ama bardıkın Juvane bardıkın günde bayrak yani bardıkın tel کی جان ساله گلو bu? 26 salı. Tamam. Ali Avrama 6 salı bu. Tarık ovi da 20 salı hatiye vaki dünyaya. Xocem dıxın darbaz dıxın Gregre malamaji apı bavim bu. Hacı Sadık Şamo. Ura gündevi hay. Hatta naji yera gündevi hay. Video cem hay askarım. Nişanı takımcı. Yani zaten xocem da araz darbaz dıxın peçak adiyam bikava abi. Hacı bavı düveje birevi haft bira buna. Hacı bavı kalkemin. Bavım düveje ki peçaka qizam bigira. Vayna. Az bima kureyda. Ja apaki bima İbrahim Şamo. Abu av peçaki digira. Paşa davet dikat ve tagli daha je qiz mazum bu diyamın. Ve tagli da bada korem da go wala nama koreta da kore avramin da Ali avramin da. Ve da demali bay teknikoma Kurmancı ha bu. Teknikom Kıtakır, Yerevan'ı, Ermenistan. Dema avaraş derbastın hatın kijan gündi da cibun? Hatın nahiya masise günde Habilkendi. Habilkend Saidkend günd kelek ahavbun. Ora civar bun. Başı bavim derbazı şehir bu Yerevan'ı ko. Her sebreyi uğraman. Derbaz bu neşunda Texnikoma Kurda xalas kir. Paşa çu Azerbaycan'ı Üniversiteya Pedagoji xalas kir. Hava diplomayı qiymatı rındva xalas kir. Yani ve de hatta disa Ermenistan'ı şbaki 6 sala xan da ora Azerbaycan.
هات ریا تازه داد خرطی باشه ریا تازه چند سال درش خرطی نشون دا بو زام مینیستر ptica fabrika ministerstva Mriška bu zam ministre ura چند سالاجی ورا شتاقلی پاش دیسا پاش ده هاتا ریا تازه گازی کرنه هاتا ریا تازه مای راجی شهر قرباغ فلا منیا دست ببو والا ام بارکر من کار بخانی مانیخ بفروتا ما بارکر هاتنا آذربایجان 6 ساله هم آذربایجان ما باویمجی حتی ورا مالا برمنی مزن مالا سلعدینی حالی یا daha دو محصه محاورا قازقستان دما daha دو محصه محاورا دما جا به امر خودجی ورا آذربایجانه چون هم خوده ما هیکل کرن سردانی رحمه خاطر بگن و داجی بله تبي شر جهاني جي بيه و آره، ناوك شي چا؟ و سرپیاتی و شر جهاني دویمی دکاره شهر ناوك شي جهان 41 ساله حتی 45 ساله حتی داویه مدال وینه ona گشک مدال وینه bu partizan ulan demek ev xalin temri Hacı Sadık yani mezne ilama bu uçak ev havra erzakı nivişin добровольно razlığa xova çuna şer go uçağı Kürt nedir ne şer razlığa xova çun tane medalji başda zıvırın medala var şimdi xalin temri Hacı ura hatta brindar kırne bemana partizan bun go Ali Tuvere var Aji Vere var yani او دویجا точка ام کو گرا راستی هم بین разведчик му حالی ته وی точки د ساکنه ساعت تک 2 ساعت 5 ساعت темir naat نگیش پاش دا ریا ویوا پاش دا تل نرا temir او تمنگی نمیسا سری وانا شتیک نوش دگوتنا کر بو سی چل جیازı ki به مانا لیداون کلکلی کرمون نه دویجا ما رویه به مانا اون کلکا دا گشکره جی دا قوشا مازن مگری دا بر دخسته خانه اپراسیا کرن ساخ سلامت پاش da hat yani 45 ساله شون داشتیم گفت کتا تکنیکوم خلاص کرد bayra kata ریا تازه پاشه بوزا مینیستر bayraجی demeli hem bu şair nivîskarê Ermenistanê, bu şair nivîskarê Qazaxstanê ura jî me 8 salî wî derbas kir paşê 100 salî wî 9 salî wî jî me derbas kir ew 100 salî ça lazim e cihên şair nivîskara da mala şair nivîskara da me derbas kir wê da jî berhemê wîya pirtûka xwe ya ewil kîngê weşand pirtûka Apê Elî kîjan bûya ewil û kîngê weşand ya ewil texmîna me dê bû dê xwe jî pêşkêşî diya xwe kiriye amna nevî begê Mamed Aga ser kitabê jî hemasa jî hatiye nivîsar hema şiklê kofî kirtanê ve gişk heye yani paşê peyra gişk romanê wî şêrê wî gişk hepişter destnivîsarê wî hene arşîva wî gişk bira arşîva riya teze ji roja nû hetan roja yerê Ermenistanê derketin arşîv gişk bira ya riya teze çend cara ji min xwastin min got nadim arşîva bavê xayî kiriye belkî qismet be em her ne Kurdistanê ez ê bizin pêşkêşî wira bikim ez nabizim geleka xwast arşîva bide riya teze neda سری da jî got dema zindanê de bûm min pirtûka wî ye dê şer li çiya
معروف خاطی خانه گنده میرخاسا اپو من یکو خواندم چند جارا ایجا به چه تن دما من حبسه دا او کتایف کرا هانی دیان نتا دمکی هنکی آها نرماهی چه بود ترکیه به واجوی چاره سریه هبو و گاوی ما پرتوک خواستم دشاندم ایجا مکی شرل چیا دخواند از ترکیه هست به شیخ ظاهر دو و داره بگریا جایی گری داخل وان درا نبات هنگرم کردن خاطر خانمی واد چون دیرسنی دیوا من او حسرت دیا خوی 7 سالا دیر بکر 1000 جاری رحمه خواده آفی علی و علی از رحمه دی بیرا من چویه سوریه جی نبا کرداجی چوبو سر مرزلی سر گورا جگر خونجی چا بود تدکاری مرا بحث که تی بیرا 85 ساله da Ali Avraman çam mazne Kürde Sovyet Yerevan'ı Ermenistan'ı yani viza çekin uçağı çuna hatınlar bu ki Kürdistan'a Suriye'ye yani demek viza jera çekirin hükümete Ermenistan'ı izne de savaşçı göre yani Kürde'ye de hazır viza danamı da Karazım. Hangi problem çebun le hiçtim. 85 salı çu valla tera penci mabir aeroportu rexist. Ya apem İsmail gole Ali Avramin. Tu diçi tu ave ela rengin hiva keva deyli. Hatta tu vare ya gara mazıntayı bıka. Ali Avraman jiha kelak dorıkne tili iqdasar Knyazı İbrahim. Go paymara Knyazı İbrahim bira bıva davsamıva hatta satım. Valla Knyazı evet. Ve da jem mabar kırhat navram rahma khudele ve Knyazı İbrahim ji mazıntayı ele etkit. Bavim mazıntayı kırsa. Dema dinvisi. Abi Ali dema dinvisi. Katte bira ve ça dinvisi kijan saate dinvisi. Dema dinvisi khud dikre hindre ode ki yani çabuk nivîsandina wî ya bêjin her nivîskarek dema dinivîsîne xwe tenê dihêle nizam serê xwe de çêçikî dinê dinivîsîne filan nîvê şevê dinivîsîne Abi Ali ça dinivîsî pêvajoya wî ya nivîskariyê Valla esa dibû em kuda jî em mala me da odek ya wî bû giş nivîsarê wî bûn xwe jî kî mêr bû yek me destê xwe bida qelemeke wî yan çi net îzna me tune bû Valla esa dibû derê kilît dikir 5 saat 6 saat dinivîsî gel nivîsarê xwe jî ji Kirîlî dikire latînî Hani berê Ermenistanê Kirîlî bû em Kirîlî me dinivîsî me dixan ya gel nivîsarê xwe jî dikire latînî şev jî dinivîsiya şev radûm carna nerî bavê îşqayê wê dikeve demek dinivîsî dixebitî Dostu hevalê wî ya kî bû? Herî zêde tevî kê bû ça diçû ça Valla inteligensiya Ermenistanê gişkara baş bû de Kurdê Sirman Musulman yek bariyê Mehmûdê bû radyoyê da dixebitî yek jî Ali Avraman yekne jî Kurdê me êzdî bûn gişkara baş bûn gişka hirmeta wî gelek digirt hevra gelekî baş bûn Dihatin malê we diçûn ew nivîskaran bêjin ew nivîskarên navdariyê êzdiyê Kurdiyê wê gavê kî diçûn mala we dihatin qetê bîra Valla çûna hatin gelek hebû Çimkî îjlas jî dibûn me hev didît ez jî diçûm nava an îjlasa ve rû niştin nava nivîskar şahid nivîskar Bêje meret navê çend kesa bêje Bilên min Heciyê Cundî ra jî baş bû Emînê Hevdar ra jî baş bû Casûmê Celîl bû gelek ra giş Karlênê Çaçam gişkara hevra gişkara baş bû Tenê bira uçaxê firqî dadin ya o êzdî ev Silmana firqî tune bû na car nekî me vê bêaqil dibêje na ez êzdî me yani ew dibêje ez Kurdê Silmanim berê ew yek tune bû ber Sovyetê ve çû şer kir helbet ber milletê gelê Sovyetê giştî ve çû şer kir yani ne bila Kurdê kuştin ne bila Rûs ne Êrmen û ne Ecem dema sirakî Sovyet belav bû û koça xwe bar kir çû
Azerbaycanê an hate vê derê zora wiya diçû qebîna wiya teng dibû. Valla zanî heştê şeşê salê diyam çû rehma Xwedê. Rehme Xwedê. Hinekî diyam rehmelî bû gelekî Kurdzan bû. Zanî tê binêrî ji redaksyê ji kingê şixulê azad dibû ûra ji dinivîsî. Zengil dixist got Pagîzer çika ev gilî ça dibe bîram derketiye. Pagîzerê ew gilî jê re digihand. Pagîzer jî zan. Arê Pagîzer xandinayê tu nebû, lê Kurdzamek bû. Kurdzamek bû. Ûra Ermenistanê me melim girtibû hêdî dî dinivîsî hîn bû da hîn bû. Wî çaxî nedihîştin. 13 salî bû bavê çû haniyat. 13 salî bû nişanî pêda kir, 14 salî de ji hayî mal. Şikir 7,000 em bûn. Du kur 5 pîs. Navê xuşk û birayê xwe hêdin. Kîne? Birê min ez jor dawarêm peyhev. Xuşka mezin Aşiya Elî. Çend sal pêş de çû rehma. Rehme Xwedê. Başê Gulistana Elî. Ev jî çû rehma Xwedê. Rehme Xwedê. Na vê lazê em mana du bira sê xuşk. Tu apê Silhedînê? Erê Silhedînê Elî ew prokuratorê dixebitî. Polkovnik va nizanim çavê sê mixê mezin. Naşikir kurê wî jî sê mixê wî ye mezin jî wî hene ew jî dixebite prokuratorê. Erê ji peyra tê pey Silhedîn dîlbera xuşk diya meyana me. Erê peyra tê ez Fexreddîn Elî, peyra tê Zîna Elî. Ya hele küçük jî Helîme Elî. Şikir em 5 xuşk bira mana du çûne rehma Xwedê ser dilovaniya xwe. Qasekî berî wê te behsa bûyîna xwe kir wê meselê dikarî me re disa behs Şekerîm. Demek pasaporta me de hatibû nivîsarê 01-01-1956. Ez demelî her sal me yekê yanvarê rojminax derbas. Şeva sersalî. Erê. Ji 7 sal pêş da 7 sal pêş da. Ez ketime arxîva bay Xuda hinekî vekir xand ev defterek kete destê min. Destnivîsara bavê min. Vê defterê da ya 5 salê ye. 5 salê şûyî şêrkî dinivîse nizanim bixwînim. Bixwîne. Ez qurban bixwîne. Hinekî ez ezam. Bixwîne. Kurê min ra. Devra hişkî serma sir e. Vizîniya bê ye berf dibare. Serma hikmî ser min nake. Mizgîn heye dil şa dike. Sala 550 dekabrê nehê mehê fesla êvarê. Tifal hat rûbarê dunyayê. Şakir dilê bavê û enê. Enê jî digotin berê da. Dayê enê cînara çevronkayî dan bi qayde qanûnê Kurdan dê û bavê fikir kirin navê Kurdî lê kirin. Navê birê te Silhedîn, navê te jî Fexreddîn. Bimbarek be 100 car pîroz, ewrî temiz be ji dev û doz. Tu çi zareke bextewar dijî li welatê azadar. Cê bext û miraza dila, însan dijî mîna gula. Binêr zarê Kurdistanê gazî dikin dayê dêranê. Eme pêxast ezî birçî, para me ye timê qamçî. Dilêm dêşe boy wê zulmê, Kurdêm zelûlin li Romê. Bêxeyî belengaz mane, boy wan azayî derman e.
لاویم چکن وی درمانی ببن ولات روم ایرانی قنچ کن برینا دل کردا برا عذابن جه دردا وی چاخی زاره وانا وی ورا بیجن هر گاوا بجی وطن می آزا مسکن بخت و مرازا لاو تاوی زارا گشکا مزم ون مینا هموشکا تو عزیز دی و باوه تو گلا می هر گاوه ji kuraya dilê dê û bavê emir dirêj ve ça kaniyê avê dinê da hebin tu nevînin tu derdî bira şer neve tu evdî dinê da kes ji şer hez nake dinê da kes ji şer hez nake gel birînê kem teze nake gişk dixwazin emrê aza عدلایی بخت و مرازه ده از باون هون کره من بیر نکن وان گوتن من هبا منه بافتیه جموه شیره دایی که دا گوت خاله و انا وارد توجي كده كمان توجي ريبورتاج بچه توجي باتی تشتک ما بیر کریه تو تخا بیرام دا چند گلیش تو بیجه ارميجان پیزا خامنه نبیا تجي علی نبيا علي عبد الرحمن ميانجان تجي قازاقستاني تجي آره از برش خوزستان جان کن براستی بیجم ناوی مخو میان قولکم علی برات مذاکره یعنی ناوی من دانیا قولکم علی ابنا برات دانیا پرتوکاوی دیدا کچک های ناوی میانه و با بناوی یعنی بی بوزی پرتوکی ابنا برات قولکم علی هنا تجي خالي من يعني جبيت كل بيجه هنا كي سواد هات هير تجي بلا بيجم برا ايهان يعني قال كم علي دمك وهات سوريا داجي بيجم قال لك باش يا قبول كرن قال لك باش مالا جيگر خونه و راست هري چورا سردان ورا لي قال كم علي قم قال با مده آرشیو هیا و آرشیو عین نیست چه مالگر یا چه هاینا مالی خون کرده باشی ما مستکنی رش گله که باش بسا اون روژه قصه دیگه یعنی کال که من علی هاته بو نوا خاندوان سوریایی از خود زاروب گله که بچک بوم لی کال که خو چاته بیرانم از مالا کال که خوب زاروب گل که همه میوانه نو دهات نمال گویست که من واری از دهاتم خاندوان سوریایی، خاندوان تیفلیسی، جورجیایی، خاندوان همون 15 یعنی رسپوبلیک هبون سوویتستان دا همون 15 رسپوبلیکا چقدر کردن ازدی مثل با فرقی تونن همون دهاتن سردان مالا قالکم مالا قالکم نگشت توب دبون و گلک بیام دا نزانی زبوک قالکمن بسا هر کسی کرد و قالکمن ود پرسی قالکمن هر دم دنیسی چقدر بیام نه برچاب که قالکم برچابی بود هر دم دنیسی چه کتا بیایی زود دنیسی چه بو سوریایی او وقتی تشتكلمو بو اون دما کسی نکن برولت داره کرد تشتکه یعنی گلگی پیروزونو بو کالکم چوشی işte سوریه چا اصا به عشق ری کرن چورا اصا جی به عشق قبول کرن ام گلگی یا کالکم به دراد بیجم هر کی را به دیاری را هات بو هله هی یعنی وام دیاری کالکم مای هر کی را صحت بو موری بو یعنی نوی که خوش بی در نقص چا روشن بیره که باش بو اصا جی کالکم گلگی باش بو و کالکمن علی یا تازه هیجا و نشان کرد کالکمن علی ریوابری بشا پارتی بود یا تازه دا و نه تنه بیجم تایی کالکم علی باری محمود راجی دا کرد کرد تایی کالکم علی کرده که مسلمانش
ابو شاگرده بو یعنی بردستی بدهیم بو اوجی آب احمد حبو ببریم احمد حبو یعنی جایی که خواه هات بو مالا کالکیم دستا بود گلکی کردی نظام بود کالکیم این زمانی کردی کردی احمد حبو این نویس آخرتنه به سردان کالکیم یعنی کالکیم سالی سری کالکیم این زمانی کردی بو اشتغل پیشین آب من کنیازی ابراهیم اوجی شاگرد کالکیم علی بو اوجی وک کالکیم ریکی بود چون و چاکال خالیم دیویجه وقتی که چه سویا دگود لیتو مکه دهیلی علی حوالی پرسی یعنی اوی دگود کنیازی ابراهیم را یعنی ریز ده و فهم کرد که براستی جی ولی فارز جیب چوبه لی خاندمان اری زون بو یعنی کنیازی ابراهیم پر زیرک بو و یعنی ام گوش که مال بود اکنه اصلا حسنه بکنه خاطی خانم هم به کیریلی ہے هم لاتینی ہے هم چاپا یکمین ہے هم چاپا داوی ہے خاطر خانم کردک جهات خراهانی بو اول لو گم خوشا مهات خاطر خانم مخان ناویجی نگی گواره که خاطر خانم ها درسمه خاطی خانم درسمه جبو نویسکاری کردا جبو کردستانی گوتنی تی داوی چنه بابا والا گوتنام نه داوی اوا وکی خدا او روشبه هر چار کردستان بگیش نه هفدا هران بختاور هیچ نکریه برا اولاد من نوی چرکی من خو بختاور کردستان با ازا هیچ کم نه شری دا گوت گو وکی کردستان ازا یاره کردستان یکه محمد قاضی کنگی داردا کرن اوی گو دو پلیس دو دوه یک کسی فهم نکن وقتی داردا کرنه کسی فهم نکن اوی چی گفت باشه دو کردستان دوه یک